bikin system dan baju era nemme ran leb wang de murai kon ka social media che gor nar lo yero murai kon ka social media che kon gor benefit ran jek la ani information men nak no cha kai gor cha le gor cha game gor cha kon gor la ni exactly what you see men chinen mi ci yat ci roy ka na tay la duor bo kan dia kan gor bo kon lat ku kon educate public kama la rode rol no kelu tu bil kon dang waraw dial te kon gane de ko regime support tel to dul kel malor me de lar ne ichen tine te ka salbe ke ko kon no de chung kang ne tek no ri tu bil kon dial te kon ga cham ye tu bil dang waraw kan tu ko salbe ke support murai kon ka media whether private meeting kan wer community kan kon dia ran ci ray ko tene de bak men chene ne tini chana kok tela to duel malor me kana kok ko kon ji kan e check tu kon ka ne kon te ngi ko ray ko social media ti ray ka juba alar kan ne chol kan kon ka kon criminal ko kon terrorist ne yine ton la kon riene ke riet ken ba ro ko kun me luk rane jin chek e jin wut e jin nyal jin dol e jin wun bidi e jin chor e jin mim still linga gandia kelam wila reji bandan mat kel ku ne me generation dan mi kini mi chen ka rek me dan pai pi me dan ngan mato tam chi bi je ga jene chen ne ideal te ga jen ko 1983 e la dap tin ti dap god you are responsible ke generation ko men den wer lok bi rain to be char bi nyur bi rain to be la ko men den lok ti bi ko ben social media bi tam do bi topic do no men den me ji bi kun na no you are wrong na meter manan ko kan to ga kan kon dia la da men go no kon ti tin ka gwa ba men la li la jo di yan ke yen ka ben tiu jalla ka nei de ci ko ter ci ben ka pan ga ki don no no tan lo ka ji kan re lo hi dor kon ko tubde Nuer conquest ci me ci European ci ga yen te ben no America no South America ci arolien yen we je ke la jo ka nei de ko ga dia ka nei de political control le ka nei ven ki wo wan do no kon ci ga chien kan le la medi tan wore again na kon today let ken wo ken ideal wi ci te ka bom te ne ko regime mo ga mai te Nuer kon tiang jek ken ideal na kon jabane mo lene amene chulu regime mo Nuer ya kon tiang jek bay ne mo mai Nuer ban ngana again na ka kon ci Nuer kon te ka regime ci kan understand again they are running a government. What government? What is the government? The government ko chỉ rằng you government. That's not a government. Yang da tin ka yang is still not a government. Government go batal kor mi yet kana tuk dole. Government go tel tuk dole bi hiang ke area da korwade. Bi hiang any state, any city across the country ko South Sudan. Me che talk like that hiang na tram ba inna ke iri yana dian lo jeli ko wer ko tulbil there is a government in South Sudan. There is a government me take South Sudan banan la to. Ramaja youth ko widu Lloyd du chalo yune yed benwer dil nak ko chi kon Nuer dia 100% kon gan werzi te gane de tolot ram tolot la joje re ke mi community rek jam go ram tolot mi chi te loy Nuer ba joje ten ala ram ngai kala intellectual ram ba ram dok ram ngai right bi ujekte ku regime defend all the time nang information ni nying secure Nuer ba kam regime bana ko bana ka jana ko kan Nuer kon let kana. This is how they survive. Mula linga salva ke jiyo kana ne do your homework. Do you know what is the meaning do your homework? Nag na dorun tum na bi kan yin koro bulo yin koro
yipan ga tukul ken ba bul ba ko ke dok bi within bul community bi yi kro dia lo ba tu ba na kinga bi ni bna bi the tempting je kan. This is what the regime is doing. You the Nuer do the job. Me you talk like that, you now took the women go come with you fan, but we don't road. This is the Chola divine rule. By divided, by your right. La jalet na jido arun gad kun ten chiang ten dabo commune la let ken ko bekana allow ko bekana lat. Bekana approve, they have to do it. Because this is how they survive. Again, we let na we mon ke le shi ketu ko kon koro ti ko tu gule dial medan te yitigrai te yet ka mangisto te yitigrai te cha youth na kan jidorien. The same thing Romani medan yo to kan kan jidorien. O ka Kenya di jeng ni point lu na kan jidorien. Everywhere in the world, chi dung dan koro. Chu we na to kon lot. Again, mi cha donga power. La yera gwe chi to le lot. Power la gor ko nije. Ka power la jagor ka mat. Cha jagor ka ko na gul. Gor power la na nak ka de na. Kajen gwana na ngaitin to be hero ka community dun ka country. Bishong ka ne kun until the last breath. Bishong ne kun until the struggle to stop all the time. Mishu ne kun betekel ga shui kel bia lu kel manaka bia butin e uje ke nak be it. Always chune ga shia more. Antama miken konte ga de ko nga jidi. The so-called politician den changare regime, the so-called general. Te wu kon keep ko moy kon gamen ni ke after 2013 event moy kon gamen ni. Ka ja ga yo. They lie. Ba you in one jack, wa kwena ga man, wa kwena ga men, wa kwena ga men. Can the 90% of them look at you? She go my wood at corn. Years Canada, you can recruit coach and run like a 2013 money to self care. You cannot buy anything. Neither you cannot generally. Lely, you can get a can self care, they could not recruit to go and self care by defeat, a can self care by defeat. Again, the whole core. You see the hapless image of politics. Never see me la clap pace one coro, like that pace can aid, but any on your face. Can I give up? What he can go be hero brought up, adapting. To be hero, be joy ready man. Matin wortin. Kida hero, go material. A begin somebody, me check mood. Ready to continue. Can go ngay na rutin. Mura ku social media theory het ku. Chula nan sani. Chula na kam Nuer ko bi yen bi chole ke kam Nuer ki jen. That's not the agenda. Eb chale backwardness lo na roi ga jak. You don't even know what you're talking about. Na mete kon ke mix of tribalism kana politic. Ke mix. Me like a politic, break a politics. Me like a tribalism, intellectually. Be narrate, go away, muga baling, nego ken. You got a yin yam to fight off. You know, quit 30, you take 25. You are not in politics, you quay. You are fit, go take a brain, you see what you see. That's why I take a show bright. Generation of pirate and time taken a fell pair, you got make a talk. A time go banners our thought banagamat kale, Chercon banagamat kale, Ankan one, Yalkan a man, ban a new kale, ban a politic ban a joint kale. Cool, why you go take a muguji, Medi long now. Could Medi Guagananish young beggar am kale, make a charm got there, Bangamato, Major road. Then I job by Lelnan, Bagori. Yana Gorg. Mi Guagana, check the Canadian la beggar am kale. Mijana roll Latinaga mat, men Guagana. Brahma but you joy coach Tinagamat be Micherga, Babacam na Banalene. But you worry. Ku Canadian take two bad way change. So right now they lacking
they are lacking intellectual way of looking ko shi depress ke tribalism ke sectionalism ke shinganism. That's what they have. They experience again. That's why I tell them to go content. Ko shi will pace comedian. She can wear like a wee mon you didn't get a night. Ko tan kan an go kan we the just tickle and South Sudan you ku me you ku lo you re je kan you ben tiu jel garo den go that yen kam to go with. So ta do content cha na block. They can nina ka history me to ne. Ago de na direct coordinate ti kan bolong la ne yen kul ku je take a lot of grouping ko tol kan mat. Ray cool mi cha do na attack. Ka yene di ngai ke politics. Yen no gwel la yen mat yen problem dun yen appel ko big picture. Le ne nyur bia lan the main idea ma mat ye ma mo ye de ko yen bia lat bia chong jor bia ro gor baram ke la nyam bia lat ba ko lon. Yen way change to sai ro je. Ne me che jo ka che dun comedy che fun a really issue. Chana neka na chana displace. Look at the image ray lo ko ten dia li to. Look at the image into ray je kan ray fan ka. Ray bin tio tu dul gen dang baro. Look at image. No more your own homework bilat la jin miti ke brain. Miti ke good brain, sharp minded, intellectual, too smart. Jiram gorge. Ku bina yog balen ramu te chal go me pel jan gor ke bina dial begamat ke ba leader kina de lead kan dial chio ramu te nyam jain wala ba kwa la ko no leadership la to and ba pop up in a corner ke young people can edit it. So the good news the ultimate dal no to con lot of option tell them dal no nothing the them con defeat ko so na tam de con defeat tell to duel me de con defeat ko kor teleje whether tu duel dang die ci mat cha con defeat ko kor teleje ngai kena go ci ro dong kan dal dual ka may de dit ko yo wey ci kan la nyen kien ka con kor daga doran. It doesn't mean that you can con defeat mi ñi ram dol dol ko ci ram moy ko mi tek la nak ni ji mi ci yo ji dol mi ci jëm tek ci defal bayen This is what we are seeing in South Sudan. Dol dual ci dong mi tek tia bi do beliak ci no defeat. But you can defeat no con. Riu de ke lo yi no con koro. Yi con ka ne ci gui ke ci le. Ti no ari. Ci kan gui ke ci ke le du ne roi. Ba ngare mo. Tung kan mai rol no ari. E ba ju liak ka television dien ko jube. Bu rai na te den fat ki taru na ga chemo be ne patet ku rai ku doru la simple pa ka na ga ka ne de ci gui ke ci le ten no ten jal kel gre jim ci kan gui ke ci kan le rol nuar me nuala lo kona magni history ka ba go en to duel ka South Sudan mi ji kon history mek en be ken go non kon na be ken nuar cha ku nuar nang ba jur non kon na ken ideal ti ko kon me ne buñ non kon ka be ken nuar. If you go to Gambela niga this airport bay la tong nuar me mo ne du di mi ngai tong nuar to des human dem te ko what about the corner power ka Africa te ke South Sudan ko rule you go we need kon structure ke way go kon. Do you think we want to go na in could be system near kon to death take another phobia fear of democracy again the reason na kon na mo cha bu lu ngu kan ko natural thing chi chak kon chak yan ko la chak te kon tin met chang na kon chi kon chang democracy. If you go back historical Nuer back historical kumudung kaladjodiyan awaka kabentiu karan na metro kontar jalie shulga
etika idea ku jalar medan mu kon te ke area bente bu kon kwa woni yen ngani tiede yen rebe shien ko nale la jal balen balore chul ga yen be ga idea chul adjo idea ko kan la de kara ga ken no redia ke je kan garo right now rol no je dit ko bu ko do let jo te dream ke dream be chul ga kene ko ken te ci kon chot ken ngai so cha shien kale la medi we should kon to kon should kan te kon ne wan be ga dian kan be kon ne wan ga ber be kon ne wan be ga chai mena buin branten te mix te do te ne lo ci kon wara original be kon ga dian ka be kon ga chuluk be kon ka nyak be kon ga buin be kon ga chai ci no wara dina gwa beten ngode miti ga garang cholen bien ka on chol be na garang gondo do na garang tel me tag ajin way american go yi gele european to good african the thing chinese japanese native american mexican ke hispanic community gondo kendia yin ta nuari dop kene ka kon ko white people til ka culture me chirgano dung dan me natural thing. You can see general kon dia rudi ne alchi no wara ni original be go no kien de let kala no wari ko chigan no no mo cha de kirana de long kon cha de long delete the human cha de delete. These are way of life but continue until 2 billion generation cha block cha stop chi kon pel ko ja kon nak ba go rem no rode you know democracy ba apply democracy be gol bi shengron wer be ben group yin leader kina ker ko bi la jur kiro de na kira biano kina ker bi yin leader cha pel ku cha tu kon don ko na de kon pel men ba gor ram ku politique bi ko di altene chala ne ku kala ne plat de politique. But bana kula educate ke what happened, why when I con jeg like this. By you read the na con chimela again me. Mana con etter. Original etter here politic. Politic number 2 took the letter. Yen the thin. Etter. Me ramen ling me gwich me no. Nara wo chai chakalo ne wudu kwe no matter bu kon right ba political apply tin chala term de continental ko politic chimeje to ka 2013 yere ma cha che kula tan ko assume yere ma cha che kula ko ngai kon 100% ngai ken ma cha ken kula ko nuer ya cha cha nuer cha ka chi kon mi je ko to mi kon mi je to chi kon deny mi cha ku la re ma cha ka 2013 ku ngai je ula ne la ngula kap ngala la na na dur ke le ula tu du le cha ndun je ku la ke la ka ne official la ke ku official la in allow obseri generally politician ke ne la kap te le menang tu du lun tin jiram la ku ma la kap ke ne tin grouping la ke ku tu du le dial ba che tu du ke ku chalat ga tok duel kel lalat ga ne gul hir ko bi ga system change mi che tuo ko bana ni chan na ga ni civilian ni chan na ga jiddo armo na ga ga no ari ko yin no ba yin na is that the coup chi ku ne ke chi ku eter away ba ne no ari ne continue ngon jen western world wa ka ko hotel chwa ka bar ne to hotel just ko nuore ka politician ni cha nang cha barake ching menderuet cha kan nak roji ko tung nuor ba je bar ba je nak is that a politic amide paruwe mitwok mandande paruwe blue ke regime di paruwe 2013 ena ko nuor chire kamalakal ku juba ka ti de dia where the tikel ke regime ya jela no ba je nak nuor ko no bom de tikel sel ki cha kan nak jas ko ko nuor is that a politic not a politic cho letter
gadi e kene ci Nuer ne pe kurun dia Nuer ci le na mach mi ci konta ko bom bane ka chul ban le na no man Nuer nak ko ne ideal ka bien kan te ju ka Sudan te ju ga te bu ka SPLM kene de cha wani ken jo chu ju pure ya kan jo ga you can opportunity kan kul ben jag ben dien you can protect your talk you can your kong kan power kan jene ko na kon ku yu ko man yan ga dia wan ken ja jo ji thing Sudan te le ga len ta ga jo lo ku ji me you kon ken ne ti ko ngok ko no jo ti ri pure ne ga long time ni 1967 ne 1955 you kon wan ken jo ji kan ko lo ga re ga kan ko lo ben ton ji kan protect ko lo ben to tu ri na protect go ban no nek Chia to gyon garan. Mila ne abelalir. Tene kon ke ter bana educate jen nak man nakon. Miti gara mi shor manuar mi ci gwi ki ci ling. De jajen. Mila riya de ling. So when nakoro gade je ci political letter. Again the root problem. The formation of SPLM ke bil farm. Menak ke ji bil farm penji anyanya tu te ke bui ke run baro. Run wal baro. Menak ke Yusuf ketang. Menak ke doi tai tai ba syok tul kan ro ba dun moy. Doi tai tai da na wud bulli. Jene te matip kor. Jene look matip SPLM. Doi tai tai ko ndi kai. Kene ri cha no ku na kan ne ke bil fa de upuna ko politician ka tan en general kur bil fa ma jen dak to Sudan ma wala ku geter cha to ko la bil fa ma jen the root jen the tuk de ko bana ne ka political to ko bil fa but in the root cause ki gwa to ko nganatin ci jen original kam nan ka jang kan kono political kur bil pom political mi ta mix ka pol ka tribal yen ga dial gen alen na me che ru gur mu gujin waran me ku right social media ko san ba ki ku press lama ya guye la wa chor ka me la to le lo a bang bang chire ke diat ci mi jaran goy waje ko sam ke press to talk jo ba ko ne je simple ci tam de bo ci waje je ba goy ne je la bang ba ci rege diat ci rege truck ci rege meng ci rege chor ci rege nothing Nuer mi lan mi te ga Nuerism ci de chong ke salva ke ti kon ke Nuer te ga Nuerism ka system they can never talk ci de nen ke media linken kon ga Nuerism ga jube they will never talk. Very small in number. She can write. Then they never say nothing. We knew those people name by name. Then why char ka media, ka juba TV, ka media. Kira ga sure, kira ga meng, ka kira ga diat. Mi chi truck doing, chi yen gua mi ji yen tin chi chu du chi yen pin ji khut gua khut ka yan ta dien sa la mi ja le ku na me yan na tuk do ri ken chi wud na kan gat ka a man shek ne ro ta la ka kwa ka na ga chi no ri chi mi de lel alla pane ibna ben nuore ben dol Leng Nueri, ke Nuer. Ram Quitter, Jaji Dabla to Lilot. Mucho letter cha perui, Chung Tina Kamal, cha pel rui. Ramaji and Nak cha perui, tell cha pel rui. Tell cha letter, Nigiter. Nigger Nak. Chẳng nào chùa chứ đi mà đi tụi chiên ngọc cái gì đó điện nè chẳng gì này chứ để giờ lý giờ là quê rồi cho phải cho lừa mày tụi mấy vậy đấy nè cái trời đó là phải rồi
South Sudan hana la na to ni yang tel lia begin kan an lu tene di we ya na kan daga biem no ya ne di 260 what is 160 we am ne no de ja na go juba ke ne na go no ke 160 20 plus thousand they deny it tram ne na me ji to ga biem no kin I think we ya kin bar ram ke chode am ke rajan chen da chode ba tram ye lu am ya chode ba to ring wang ne take ram ke na chode ba yana yanne think about it we jalan je allow 21st century de continent rebri no rodi tel mo do no go anything do no we je we mo na to continent e chol nyaare rew butung de tur mo ngi tong nori chol nyaare rew e butung de tur mi ji ne wona in the same thing be a crack mi ji take a wang in the same thing anything me la to be jek balat ki again justice we more than that you see what happened to Iran ka America ne ken Israel you can book kun tot ne take a power care military to take a bin you can Iran go living book kan nak kan you can care take chol kan le gan justice so you see the language justice nak na actually justice in the same thing let we more 21st century nang na ro dian my friend nang na ro ne nuer kon nakake ye nakake ko yi tna ko chi ne cha nak pan chi kane bu gur ka lia pa ne wan ka ken ba ka nak nueri ku tu kon ka process of change en ne nuer mete ke lengere jim chunga kel ke jim kan nak che man ni ngai ni je my friend a big problem. Kumala ka South Sudan ke politics, a tribalism. Ayen kur ko tu bule dia chura mo chongde. Tu bule ka South Sudan chura mo chongde. Ijang ne kula dia kan dem guye lente ka gan salba ke sal ma mi kan yo. Chunga tu du le. Nyura mo nyure. Kana ka kan ma yot ka tel rebellion, tel rebel movement. Chunga tuk dole ne kana kon bit ga bieden kan lokan salba ke chicken kote ayen way de la nuer kon dial de ga jub ku to Sudan tele tin kon ga tribal system di chong ga jido arun yang lug dan dun di in se di ru ga jub di chong ni jin ga chong di bit darun na me kur mi di che kon tot ni the one ti ja na kan wer community cha dem forget we will forgive, but we will not forget. No, I'm not. No. We will never forgive. At the same time, we will never forget. Nhân lang bây giờ là tôi là forgive này, we muốn man guy mà chân đây thì cái mà là cái cục nào forgive, chân đây nhur cái meeting, chân đây được tin, mấy chân được tin, để chỉ tôi môi cái block, để cái deal. They knew to be over here. With me, I don't want to hear it. Go to come chol nyare up to the tool. January one yes. Expect the same thing move work ben. Morlende naganwere nagaloanwera chalona attack. Nakan jikay nakan law nakan jipan ga kyamoy ke major regime. Ko tu ko ker. Ko tukru den ke the same thing to anyuak to roker mu yero mu ke nut shabel 100%. It will never be good for you. Joseph Young, Igaible tribalism started by Dr. Yakmashar in 1991. I think Jin Jangbo Nueri, we are not tribalists. We are not. Here, tribalists.
Why large tribalist? Migo tribalist. Chakanati yung one are similar to be Nuer. Migo tribalist. 1983 me yat ke bill pumping me yat ke SPLM ping ke yitang. Ke Nuer te lare rambia kuar ba kwada tem. Ji anyanya tu. Gur kena kwada tem ba kuar. Ne ite jel ke John Grang gur kan John Grang. Akot atem kan John Grang ba kel ba ira kel. Gur me toy gur me bor. John Grang toy. Akot atem boy a bor. Ko tu yen dia. Ketui. If we are tribalists, how they know they chong kel ke kwada atem. Ke John Grang chu ka ta nuari kana yang ke ba kwar. If we are tribalists, why bene kwada atem bin wer chong ke ji anya to be chong go gan kwada atem. Joseph, you understand me? We are not tribalists. If we are tribalists, here is John, no, you can John Garang Rundi Alden. Continue con tribalists. Reg my char word the Queen Loke 1991 again no independence of Sudan. If 1991 a mid year and then tell the king what have you come here? 1991 again no Sudan independent. The problem no we in the kind you lie all the time, you never tell the truth, that's the reason. Con radical, con realist. Right da here dick dacking we talk direct to the point. Kine wuke gig. Kine kai gor. This could be our problem. Con realist. Kine talk dick dack like this. We direct what we say is no, it mean we mean what we say. Kine yang no ko because here con remachar here tribalist. You can be, this is better laid down. This one will limit you to be small-minded. If you say Remachar tribalist, you have a small mind. You don't even know what you're talking about. Remachar is not a tribalist person. A nationalist human who fought for nationalism in South Sudan. What about the 2002? Me go take my child. Me can John Garanga 2002 January ka Nairobi. January 2nd, January 2nd, 2002. As PDF can SPLM Chiru unite. Reg my child a chairman of as PDF. John Garang chairman of SPLM. Make sure you emerge. John Garang would come the chairman. And then followed by Salva Kiir. Because Salva Kiir rebel against that direction. Because John Garang go to Remachar by war. So John Garang rebel and he went to Rumbek. He said that it is not right because the people of Apanal can follow themselves. John Garang become chairman, Remachar become number 2. You guys, people of Apanal. This thing can never happen. Salva Kiir rebel went to Rumbek. And Riek Machar went to Rumbek. He said that to Salva Kiir. If that could be the reason, and then you follow John Garang. I will be number 3. So look, 2 Dienka, one become a chair and one become a second chair. What's the what thing now? 2 Dienka who follow themselves. And if Riek Machar become a number 2, they come for Apanal. But John Garang is a Dienka, Riek Machar is a Nuer. So now Salva Kiir refused that. And Riek Machar say, okay, you follow John Garang. So look, 2 Dienka. One become number 1, one become number 2 in different state, different region. What is the worst part right now?
two Dinka follow themselves. Is it the right thing to do? Or two, one Nuer and one Dinka, the same Apana region, they follow themselves. What is the worst part? You can see now, if you say Riek Machar is a tribalist, I think maybe you are the only tribalist person. Dr. Machar is fighting for purely democracy for South Sudan. But you want to do that through peaceful solution. And that could never be a solution to make change in South Sudan. The only solution in South Sudan is to fight. That's why a lot of generals from Riek Machar, they like to fight. We can never change a system through peaceful solution. It will never happen. And this thing can never happen right now. You can see now in South Sudan. So, you are not, I think you are tribalist. You don't even know what you're doing. I don't even know why you say that. So, we can no more. We know we are not a tribalist. We are really direct community. We are for democracy. We are for rule of law. Like other community who claim to be fighting for democracy in South Sudan. We are not for leadership. We are not fighting for leadership because leadership is not a permanent thing. It is a duration. You can be a leader for 5 years, for 8 years, or 9 years. So the next leader will come from different ethnic community, from different region. So leadership is not a permanent thing. What is permanent is a good constitution for the land, for the next generation to come. All right. So can I tini can get Riek Machar phobia. Man look at Riek Machar quicken. Can I even take a Mugi John Graham would take Manasal King? Can Riek Machar the best? Kurama Gang Riek Machar. Riek Machar can look at you can long it. Nick and Riek Machar no Nuerije. But man go Nuerije, Riek Machar be accept. Be block. Therefore, when Riek Machar keep Riek Machar could say. Political Riek Machar is good for Dinka. It's not good for Nuer. That's why Dinka intellectuals, they love Riek Machar. They protect Riek Machar. If the few Dinka want to kill Riek Machar, it will be a big disaster for Dinka community. This is your safe haven, Riek Machar. You need to protect him. If you kill him anytime, it could be the best of democracy in South Sudan. It will be a big, big mistake. So we are not tribalists. We are a people for democracy for entire South Sudan. All right. Munla na talk manar la talk. We done dake another phobia, fear of democracy, can tribalism. Then can look and urne. Can take a phobia, take a dual, take a pyramid. A can name leadership gen con Korea. Move a Nuer to Konomia. Korean Nuer Bam no Jito Sudan dear. Can leadership can come minority. Go back and name again minority. Go no leadership go forever. Like go to water. They can eat out when can come power. I cannot tell the uncanny one. Make a meeting at a white because will work. Do you know why we are convinced? Take you to work, come down, get a long time, 18th century, 17th century, 16th century, 15th century, all the backward. I've been naked 1950. Kimela again now. Many general history. Many general local, many you can't deal, many you found got to do the dog, many luck, many tiang, many go where, movie go into a barrow. Mga ji bull, mga ji dog, mga ji rar, mga ji gay, mga ji nyong, mga ji lek. Kan tu bilang baru mga ji ke. Ko kon ni debe. Kan ideal tiya ko kon, ke no democracy. Tatokan dial ko political cha youth ne tiya kon ga simulate. Again, Kelamat ke Kudwal ke kon ke quick mu leadership yen ke yigarea. Again, na kon today. Let can revenge ko you con one con chick can man ko be can assimilate. Kajalan kan.
Ajen ne kon today melana ro tok rayen tok. Nu bi shoot kon di alam di ki shoot ba kon tin. Wi re lo ko chal ga lo ngi mi ne ko chal ga lo. Wu chala lo dut ka kan dia kan de jaga la. Te nyong wande de la ti dong de na ngai ku mana ko kon. Te nyong wan. So the root cause of this problem at tribalism kan na gadi. Ni one we have no teli idea kan ya ne ko kon. Mila ni me ka 1991 kana ka la kan kur ni je. Ke we kan na kon ja kon tu ne di nyong wan jan rol kon tu chup tu kor te wi. Cha kan ne ki ko toria. Ajen kol manya John Garan Salva Kiir. Den la wada kot Michael McQuaid ne ya ne ko kon ke 1991 kan le je ku kan la ku gur kan ne be kon ku le we ne ba lan dung dien na kan kon ke 1991 ne wan tele ke knowledge but general kon ngai ken mila lingin te ne ya ne ti bombom de joy chut ke general kon ka ri kwan ko lo ke puni ga jam ke ne ka chai tai ko kol ma nyang na ka jen Mila lente po gabi kwa be ba ya wun nya tu. Mi 1991 to kan the past of the ya na ke nyam. Yen kan ka chai tai ke je kan. Agat ke yera me ko la ke jam ne kan did SPLM. Ke jogo de did until ya liwe te. Ke kel ten nyam jora ta wa na ga chai ten. Ke ne ka jam ne ja. Kan ne did ke de liye. Wun ngai How many jen over there ja na jen kol manyang na Salva Kiir. Kamagir. History cha de anything me to ala gun cha de kwich ngai gan dia. 1991 na kan kon kan te me kon na me chu na re bor. Ken dia kan de over 30 jen kan na ter. Ki de fa ka de ma ja. Ki na ba na gre lo ke. Ki na ba na gre fan ga. Kwa la chom ne kler ko ki na na ki ne wan na. Ja te chwa ta na wang doli. Kwa la chom ne kler kong ben pin kan ta obsere. Kur du no chi ye bor. Ye na wa define ke ringa re gan. Ka do ke na mai. Ye ne wo ga ri wan na men kan ga. Tele jana sa me ala ko bor. A defeat ko cha yo ko kor kring re gan kan kana cha de yo loike tele men de cha na kana ga de kwa nan de ke mi ran ulia wo je e cross fire cha kai na ba kai ne idan ngai kin mo de kor ka re ka te ka kan glu kan dia they cannot tiga bringa kai ne kan dia kan bo ko 2013 the mastermind community men na kon ka dianga ka board community number 1 mastermind that e kwal manyang juk jen non ko re lo ko na ga re lo ko na chul ni jen chul 1991 so kan kon lu ko so da din ga lo ko matekel ke system manak lo je lo this place tung ro do ke mu gu nang no do ko chai ba go re lo bro nak kano bijian ko so sudan kumble dai go the same thing ka jikan the same thing ka jipan ga tudul ken dang jok wona ka benti ka baro to ro ke to la mi jalo pal ko le dien ko ne pya garden cha nek tin gar to ne cha ta ya ngot a politic kiti yin wer wi yem ya nen yen kan ka media is still a politics is still you are supporting a government many ja pel tel mal bi tel priya ke tin mal ya manang ne is still a politic ala mi je kan kon mi je nen ka to Sudan yet mi je kan to no we never see bad thing yet what a beginning kan ar nak ala more than Rwanda jen to Sudan chienyo more than Rwanda ajen no gura da betwo ko to Sudan but we don't to change 100%
kon wori ran mi am jal ke sal bekir de kul pala matedi kwala palu kichina nyengi kui de ko bana nyena nori na kan kwanta man war ma jal ke jita ko regime ramle ka regime sal bekir shelet ka government led ka tribal system meneng na nuari mi jin nuar chire mat ko ban nuar nak mo ay jek ba nak ko jin kwanta point blank chine dia ra social media tin la ku regime support ka jin nuar ku defen riudun del raja dwelli chira de ben ko bulu gwa wan nuar la de meeting ke ka de ben ko ngai kenelet ken ngai jaga chira de jen wi ka per ka bud jal nuar len bu jal free le gambe la ki gwa wan nuar tin ka Nairobi ki ka Uganda ngai yene cha de jal ko mele dia ngai yene jaga jen kula riudin ka United States ka ne dwelli chang ni meeting nuar de ben tin ku let ken ngai ken cha ko no ko nuar na meter bi long kur Rwanda ma gwa ngai je ma gwa Rwanda na 1994 ngai je ben a repeat ko tene ku what happened in Rwanda 1994 young people ku kan a kur ne chale tusi kene wutu wan ken te wi ka te leadership me ja koren bokare nyal ra boliti wutu ne kan tusi ne kan bi ko am ton ka ra boliti te bokare nyal kwa kware nage ran wutu kan majority te wi ko tusi ne ka ra boliti kwa te wi ko am na cho ten kwa le ten ran ne Paul Kagame me te wi ko am e tusi me chi gare nyal kwar bok chi kan kwa lu kimi ja jon ngare mi ja tar bakire ne na ja bok nuara bole nuara dia te ju de kan na kan dia le dam de ken u cha na dia na aje ni to Rwanda chura bole chu kure ne al kwar bok chu ji ne kula ji kwar ko cha ko re nak chu kul te ka ti de ka jube na ken nuari yana na ke tu sini wutu ni te wi ko am ja ko re na ajen kula jana sai ka Rwanda chua government che you fail ko che na ja ko na ke ne ko re kana chu na ka jo era chu na ne ko lu ku ni dia bana kana tu sini te minority te ra bole you can ko chu wen ajen kula gwa Rwanda na ka Rwanda chite raja tu sen utu de je yen cha go ra ganda lo ina chu dwal ke we go ne de ya ne kan dial kan go coin wot ken kan dial cha la gwa kel ka tin cha mo ke man men cha mo ka tan museum ra we wi mon ke li yen do ran di won mon wot ken di we cha ko ne te ka ra bana kula educate ko mi chi fa cha to ko Rwanda ajen go re to ko so Sudan ko je metegan bana te understanding mi je ga ajen to ko so Sudan ba tuok ka ba dil tuok na ka je ba tuok go ne jen ajen bi konte ke chienyo ko yen culture Africa ko tin wanu la ko tuok mi go amade na lo ko de wi de go cha gor Africa ne ken lieng mi je den ma cha la de je bana te ka mal tan te ke peace ya use la wigna sai ke je ajen ko no la nak ko chi wud mana te ko nguk la ni ke la go ne peace mi to bo na ko peace ta pe la go a peace ka pe la ni jen ku ko la nak ka jen na ko mo ko wud la nguki mi ti ga mi ci lot ko ki peace ka bi la no ngeno so ko wone ci chawer cha 9 pm men de larkon na me kor me di ti kor matot kana nanak yen kone ideal te ke media kone ideal te ko wes te kon gan wari rek mu betu bi yen nonsen te la dien ga biya kapal te kon gala nonsen ko social media te kon la nonsen ke mi ke ngade ke meeting kon wi kon nonsen te let kon ke
cha kon bu lok ko min me je tegeriek be a problem don't be a prioritize be a number one priority beti dial boz ni yang be ala neje yi Ethiopia dera bolete jila tigray te ko te to dor go be kan kaydo Ethiopia te ku leadership ko na line ko bu variant ya destroy te don wari na ga ke kan ga nye ken kan men kien ngar ga ngar youth kan ne ke cha doren ja destroy cha ga dikan refugee ka Sudan me ji kan lat kan nye ken kan men ken ti men kon de long len ka to kan ka to Sudan de da dwa men ken ne ko le use ne ga kan ne ke yu de kan ga men ke kan ba lat kara bul movement nye ken dial kan ne ke ji to Sudan dial te la te Sudan ke ji Sudan dial bu toy ke nyal yu ti ni toy ke te cha la ke ti general te ko tin ba kam general kan di kan ko kon ko general di ku kan ko yu ton cha nye ken la ke ti ngwan ku ne ba yu je ko point ken yu to kan ba la ke military kan ne toy ke ken di ni bo pero chi de go jin beautiful nyal biranu je ram char ke jala ya take time betoy go ni you chu go ni je ba show but go ni you ku be pure and love ka nyame beautiful a sad part of history me guri change min jeng ni je na chi de kana ite ko be kan de kon lel tam kon wari nye kon di na tam ki ta me di na la ku be you guru point kun you bala ko let kon riek me ken understand find the ci choy mi jek ci de choose riek me ken kon understand ne we naga ne kon ci bu tu ko bana fallu ko ci bu tu ko ray kon ka media just for nothing ci bu tu division bi tu ko bana kon mat choy jeng jen jara nyere iteria jen bana yudo kin ma de yudo manu ri ko mi gol kon man yu mal jek jen on we bana yu jek ku na mi ciate riek min jeng ni jen ci de choose bien choose de kon lat ci de les ci de an ci de la ta mi tel ye cho ya dorun ja dak bia kai la kai na bia men ye chu men ye re te dun cho yin ye bien shoot ko precondition ci ne yin wanda no ayen way mi ti rek bi dil cho yin ye bi kan bi men jeng jen ti go bi shoot ko part of fight way di je yu bro lo je bi shoot is still kan lo ne ni won ko ira me reng di so na me opportunity to kon 20% jure ti kon cho me de kon ti kon de youth but de kon mind and de kon set ko chiem kon ko we di kon rebellion jen bo kon logo banda South Sudan banda lot kon wari mi ko do na assemble together ko mat to kon go bom ko jem don kon do kon go juch we da no kon go ke joy kon go ke point ko mu kon te mai to go bi ko bar kan kon ba ko ba mai ba okay so na me edu nan kon dia tela to duel molor me ke kwiko da sa pe ke support kon dia we are equal so na me wuni kon ga no dia la man te ga no reason na me lele la wo yo e job do anna chi right kenan ten topic ne community abna den trash miti ka dam jure ji ma wa te ma gor kon bantam we ke awa bela wajak ko te ne ja fel ke pek fi standi anta pen ram jen ko ju ta gor bi jen so ka kuike na mo andi la wo ne brother be chongono ni topic ku bare gambel bel je ke changna dien ko ja go ko ba la monde na wala ne de la ro ci lo te long yendial bana je ke changdo dien
Ani biya takamal bakon bany mi dik mu tok ba shuka tramba nung I'm very sorry ko gwa sometime bien right karo ada ko ne mi right karo lati nyong wala lati sometime ga gwa ba ko ne bina nung ka show ko bina ba right so men nyam nang na la no ri chu right ke chiang ngak chu na da yene de ko de jim support chwa na bul yana bul le ne bul ko yana bul law chagwa ko yana bul lo ta dia no wona ne politik la tege tiel jin mitti kon kane kon ko de jim support mo kon tam den no ko kon ko je kon mo ten ka ko kon they are hurting us politik tege tiel you cannot do kidi ramit ku ye destroy why be ngot be nyanga be gwech ku mula benefit ko na me chi jok a real issue political jinara dark you are supporting regime bi lani nying regime to manang netin we are rebel ba lani nyong ko to mat kon gitara ko intelligent la jan nang ke way mo brand ben chie ne ram go den be manang be intelligent nun be jelle ke security be nying kun yal be nang be kon ba ham ke run ke mol so be careful all the time so ni bye music
Okay.